Murori wa Farodhi wa Thayo TV ndi handu hetagwo Juja Masto ndingi maiguaga Masto riu ndi Masto macio iguaga ni ndika uthuthuria njurie Masto gwetirwo Masto ndiciragia ni kwari na hihi store nyingi muno cia kuiga indo no riu ricigagwo ki forget about it ndi ndagika 10 kuma ndi kilomita 10 sorry kuma Thika Super Highway na ndi ndagika kindu 4 kuma ramine ya Juja kuingira haha thiini we Masto wigire thiini koguo ndagika 4 guthi shopping center ya Masto gucoka kuma hau is around 6 minutes nigetha wigire Super Highway no hothe haroka 10 kilometers ni ndagukwira kiria actual tondu ngiuka ground uthime na ngari yaku kiu nikio kuona. Number 1 Super Highway no igua iha ndeha no hote go spot nyumba cia Juja town Super Highway inde tondu ikihutanitie na Juja town. Riu hena kamugunda ke haha andu ingi matioi ati Juja migunda mingi ni ya 40 by 80 no mugunda ure thiini waguo ni wa 50 by 100 migunda ni endetio kahinda wega tene mwene ndarendia mbeca nyingi rendio milioni 2 na wina taito in fact ni ndina taito yake na ungirwa nyumba iha thutha ri mwene ni gwaka araka no he mundu wi mabati iguru na hari ni perimeter araka ungicoka uruthiririe thutha wakwa ni ukuona mundu wakite mucii muthaka muno makiria ni njo ni ngukuonia nikwenda nyambe nguhe namba yakwa ya thimu tono igwo mugunda uyu ukiriho taito iho ni ndi nayo ni 50 by 100 in size na ndakuhe methiire na ki ndenda gukuonia neighborhood nigetha umenye ni kundu gukiri na andu. However mugunda uguo mwenyewe ni hindi andu marambia ugendo na nyumba ya mbere ya keri ya gatatu hena ya kana hena ya gatano ya gatatu ya mugwanja tono mugunda wendetio ni kambuni imwe na ni munene muno makiria ku ni hindi andu marambiriria gwaka mici yao na ona aria makigurite guku please come and settle onawe ukugura haha ukawambiririe gwaka nigetha maraka riu mukirigania nao ndenda gukuonia neighborhood tondu andu ngine moe Juja Masto na gathogora kau ni njui mundu wi Juja Masto ni that is so cheap thogora ucio yu arendia to ni handu akuomete arenda gukuamuka ndenda gukuonia we immediate haha hena ni ibere heno ni arikitie gwaka no ona mucie wake heno yu ungi utarikitie gwaka haya heno yu ungi wi haha kianda ndaikarite kuma mbiriria hena yu ungi wi haha ono ndakwira uraka no ona ginya ni ukuona mucie mundu iguru ndienda gukuonia muno to hakiri na site irathie na mbere heno yu ungi ungirora mbere ni ukuona nyumba neighborhood tondu thiini wa mugunda uyu niguo tari mwake niguo andu marathie na mbere na gwaka tondu mugunda ukiendeirio andu aingi aya ndirakuona no aria ma-decide gwaka nao menja wa mugunda uyu guku ni nja wa mugunda uyu koguo ni ukuona nja wa mugunda uyu ni settled wega biu ngirora nja wa mugunda uyu ni ukuona already andu ni masettlete ino ni mici iria i nja wa mugunda uyu mici ni uramiona wega muno tondu mugunda uyu wari ika kadhaa ungenda mafu ni nguguikiria nigetha ukione facts cia uguo ndirakwira ngwiciria ungiikia ritho ni urona wega muno mugunda uyu ukinyite kianda wa nyumba eno hau naho mugunda uyu ukinyite kuona mugunda munene ina wi no riu ni hindi andu maragithie masetolete some of those marikitie gwaka ni mundu to uyu na hari nyumba ingi ndakuonia ungi urikitie gwaka to ucio na ungi wi haria mbere ucio na aria angi riu magithiete na mbere na ugika mathabu mao makimenyekana ni mekwambiriria gwaka immediately bei milioni 2 title deed nayo ni 50 by 100 in size na kiria kingi ungibatara gukorwo kienda kumenya nitakuelezea na tondu muthe ni birthday ri I'll give you a discount njega muno makiria tondu ukiri mundu wakwa so as I celebrate my birthday I'll give you a good discount so please akorwo ni ukwenda hurira thimu nigetha tubangane twaranirie thaa ici 0798 008 008 008 008. God bless you so much. Bye bye. Hurira thimu thaa ici nigetha tubangane.